Talikaka mapulong pingan anini tataya u katere hai no mita malatsai kita iluma no paitemek ami pacakat tu taong nanai mapalemer no kawas kita。姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们在自己的家中敬拜上帝，愿主祝福我们的家庭。malatsai kita ami saosi tu suan no fang在做啦，一定你以lemak enam ku sapaw at sipang sakasiwa atau sakamutab atau sir. I lemak enam ku sapaw at sipang sakasiwa sakamutab atau sir。我们今天所要读的经文在使徒行传16章第9节到第10节。使徒行传16章第9节到第10节。Pamata handamin neng sa osian no mako. Sua sa itini pang在做啦。对啊，rataya i maaraw ni Paulo i mapurusi ku zizay Makedonia at Tamlaw. Tumireng jingla mingitangit si Paulo an. Pilazar at tayni i Makedonia parang i tamyanan saan. Na maaraw ni Paulo kunini mapurusi i tangsur satu kami patala to sa katayraaw i Makedonia. No hani unipitahi lang no kawas i tamyanan kunini papipatenak to nga ayay aratoh i tsangraan saan ko faluzon niyam saan. Liawan ako misaosi sanukapi nga misaosi。在使徒行传第16章9到10节这样说：当天晚上，保罗得到一个异象，在异象中他看见一个马其顿人站着恳求他说，请到马其顿来帮助我们。保罗一有了这个意象，我们立刻准备往马其顿去，因为我们知道上帝呼召我们去传福音给当地的人。以上。patusukan rayapan numita anini tataya unipatenakan ni Paulo nga ayay arato unipatenakan ni Paulo nga ayay arato。保罗所传的福音，这个是我们今天要一起领受的主题。Unani sausian numita suano pang在做啦anini maaraw numita sarikaka upi hakelong ni Paulo tu pikrit no pang saray asingo atayra itini i Makedonia hananay apala patenak tunga ayay arato。我们今天所读的经文是保罗顺服圣灵的带领到马其顿传福音的一段记载。Dazu ikuray atau sir ira kuswar yo patenak ji Paulo tunga ayay arato i Makedonia i makariang no itiraay atamlaw jingra mastie atau marufu i birufuan nikaurira upitiran ningra kutapang saka bakarias jingra tunini apales。在经文里面提到，虽然保罗在当地传福音的时候受到当地的人迫害，被鞭打，被关在监狱里面，但是主是他的帮助跟他的依靠，帮助他脱离当时的患难。Yung maaraw no tamlaw lemak no kawas kafakan at lemak itini urip ni Paulo atau matengyen nangda ni patenakan ni Paulo ang ayay arato i mafaris ku farutsot no finaulan pasayra itapang pasorin to kawas。而经文继续告诉我们，当地的人看到主在保罗的生命当中所行的神迹，并且听到了保罗他所传的福音，所以他们就改变心意归向上帝。Sarikaka mapulong baka nito na ni saosian numita aswan no fang在做啦i nanay pakifalutsuan numita unipatenakan ita ang ayay arato hi matuswat ni fang在做啦usakalemad no urip no mitengiray atamlap。所以从今天的经文里面，盼望再一次让我们反省传福音的目的，如同保罗的生命，我们所传的福音是要让领受的人得到祝福。Sakatsay o haratengan numita sarikaka umi haratengay ji Paulo do kacang otan no tamlaw。首先我们要思考的主题在圣经里面告诉我们，保罗他关心纪念人的缺乏和需要。umi haratengay ji Paulo do kacang otan no tamlaw。Araw no kawas si Paulo an do mapurusi saka mihakelong jingra do pikrit no pangcaya atlingo Dara i Makedonia apala patenak tunga ayarato saan ku dirit ini pang在出来。圣经告诉我们，
主让保罗看到了异象，所以保罗就顺服圣灵的带领，前往马其顿去传福音。但说sa ikurai atau share sari kakak. Mikrih ji Paulo to itira ai atam tau itira ai pinauran apasolin to tapang atau mi patireng jingda to kiu kai。而后的经文也提到，保罗在当地带领人信主，也在当地设立了教会。Itini i mapurusi pakaaraw ji Paulo to nika soal no falujo soal no atingwana orip no pinauran no makitunia saka Pakani itini nga ayai arato ci Paulo ami palemer i zangraan。保罗在异象当中看到马其顿的人对于灵性的渴慕，对于上帝的话的渴慕，所以他就借着福音让当地人得到祝福。Sarikakao, mi patenak kita tu nga ayai arato i, sa ay ko sabi paseneng i cima-cimaan tu nika o talulungay ko fanah ita tu suano fang在主啦。Nika o sini ata ai kita tun ka rarima no atingwan orib no tamtao nika sini ata ai kita tun ka suaw no tamtao no mikumi no tabang urasa ka mi patena kita tung ayai arato ami patahkar to ulah no tabang nanai sapalo no kawas ko orib nang ra ami palamer。从这段经文里面，我们要思考，我们所传的福音，我们传福音不是为了要炫耀自己对圣经里面有非常了解，不是炫耀自己对艰深的道理有非常的了解，而是关心他人，关心别人在他们灵性上的软弱，他们对上帝恩典的渴慕。我们用福音来显明上帝的慈爱，期盼主能够更新人的生命，使人的生命得到祝福。Uninigo patusukan numita ami patenak tung ayarato sari kakak。Nanay patahkaran ita ulah no kawas ta sorin sa paluhan no tapang urip no tamlaw ama palmer. Ta sa katusa o haratangan no mita sari kaka. Baka ni pirayap no tamlaw tung ayay arato ama bakiko no kawas urip nang la。第二个我们要思考的是，人借着领受福音而经历到上主所赐的温暖。Baka ni pirayap no tamlaw tung ayay arato ama bakiko no kawas urip nang la。Mi patenak ci Paulo tu nga ayay arato ami pawasay tu bakay ni ay ci Yes Kristoan. Tu sa kapanaaw no tamtamlaw o mi sapalohay tu urib no tamlaw at tapang ci Yes Kristo. Ta upurong no pasuorin na ito nga ayay arato at tamlaw i mamalhayap no tapang sangla amalawawa ningla。保罗用福音来为耶稣基督做见证，让人能够认识耶稣基督就是更新生命的主。让所有相信福音的人，主就接纳他们成为主他的儿女。Matuswar itini ituru po sepat atusir sari kakak. Suasa itira. Pasera ci Paulo i misimawa itu pirufuan atam tau atau paru nuruma ningla ami patenak tunga ayarato parato tu suan kawas. Tak pasorin jangla tu tabang amatumes no dipahak saan kutirit ini turu puro sepat atusir。如同在34节告诉我们的。保罗对看守监狱的人还有他的家人传福音，他们全家信了主，生命充满喜乐。Sekasari kakak mapulung upatusukan numita ami patenak tung ay aratoh i upakani ay ulah no falujo ami pasafay tu tamlaw pakani ulah no falujo ami pahlang tu tamlaw mi paicho tu tamlaw o saka pakatinaku jangra to pipahku no kawas i jangraan。所以我们传福音的目的是甘心乐意陪伴人，甘心乐意帮助劝勉人，让我们的弟兄姐妹能够经历到上帝所赐的温暖。Ta mangalay ko tamlaw apasorin tu tapang ci Yes Kristoan masarujo ku farujo amiti er icingdanan atau malusapahlaman urip nangra ku ngaayay arato。人这样子经历上帝的温暖，就愿意信靠耶稣基督，并且让福音成为他们生命中的帮助。Sari kakak mapulung pakai ni ipikiri nilfang sa atingo ni hai ci Paulo taila i Makedonia mi patenak tunga ayarato sana atlemak i paicet i ditanan akatawalan ita malayap tu ita kunga ayarato pasorin kita tu suanu kawasaka pakatinaku kita tu pipahlama no tapang ci Yes Kristo。我们不要忘记
我们是领受福音的人，我们相信主的真理，所以我们也同样经历到主耶稣基督的帮助。Uniniku papawacayen no mita ikaayaw no tamtamtaw. Yo malayam nang raku nga aya aratohi, mazat urit ita mapalemer no kawas changra. 我们要向人见证是蒙上帝保守、蒙上帝看顾的生命，让他们相信福音，也同样像我们一样，主使他们因为福音而得到祝福。Nanay pakani ito na suano fang zazurad, miharatan kita, itini irumat mutiren, manan ita kulemak, ami pawasay, ami patahka to sa kangaay nung ay arato, o sa kalamat no paro ruman no ita. Ano itini i pisawit lang ita, mga manan ita kulemak, o nga ay awayway, ami pawasay si Yes Kristoan, o sa kalamat no wila-wilang no ita. Nanay, paluar no kawas kita, soorin ami lahci, to nini kakarimulaan limuot ningda, pakani urip no mita, ami palamer to tamlaw。盼望从今天的经文里面再次提醒我们，让我们能够在自己的家中成为一个福音的出口，祝福我们的家人。让我们在朋友的聚会当中成为朋友的一个祝福。让我们因为有福音的一个帮助，能够让我们的弟兄姐妹经历到上帝的同在。那来嘛，巴勒麦努卡瓦斯吉达米多伦吉达，我们同心祷告。Sida itay wamaniam i kakarayan.Miliaw kami mi patsakat to urip no tireng i kaayaw no miso. Nanay, matia o pikerit no miso ji Pauloan ami kerit to rakat no niam. Ami cumor itini i palujo no tamlaw to sakahapinangaw to lungos o suaw nang ra to mikumi no miso. Tabakani itini nga ayay awayway no niam. Bakani galalog no palujo no niam ami tiarit tiswanan i pakahapinang sang ra to ichen no nga ayay arato ta pasasyor ami tier itiswanan ta pakarayab sang rato na itiswanan sa pakalemer. Nanay mapaitser mapaluar numiso ko falujo nunyam. Ato osaka sapuner nunyam ami lulu to swan numiso ami lemak to ngayay at lemak. Ta matlang ami palusyang to ulah numiso wama. 爱我们的主，我们谢谢你，你再次用保罗的生命提醒我们，让我们像保罗一样来顺服你的带领，进入到人的生命里面。来见证传扬你的福音，使福音成为我们弟兄姐妹生命中的帮助，使福音成为他们生命中的祝福。主啊，求你使用我们，用我们的生命来成为祝福的出口。我们献上感谢。Pakani i taramanay angangan utapang ji Yes Kristo amin tolon. Amen. Sarikaka mapulong anini atataya ukatere hainumita saka.Anhoni papapasahlak numako ko tatulunan numita lemak nanay tini iluma no paitemek kita masasitolon masasilama nanay mapalemer no kawas kita。待会我会把我们代祷的事项放出来，愿我们在自己的家中彼此代祷，也彼此祝福，彼此纪念。愿上帝祝福大家平安。
Thank